Mabuza. I-ANC inikela amalunga wayo ayi-230 umlayo wokuthi avowudele ukuphikisana nombiko lo. Kanti amalunga we-ANC wePalamende amahlanu kubalwa noNgqongqotjhe weCabinet akhenge bawulandele umlayo loyo, bathatha sabo isiqundo sokukhetha ukuvowudela ukuthi umbiko lo awamukelwe. Begodu lokho kukare khulu inhlangano eziphikisako. Dlamini Zuma, NC. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Nanyana kunjalo ngemva kwamavoti la uThandi Mahambe Hlalo bekavotela ukuthi umbiko lo awamukelwe, ufune ukuchugulula ivoti lakhe kodwa inhlangano eziphikisako akhenge zivume. Kanti uNgqongqotjhe wezevakatsho bukeli yena uLindiwe Sisulu ukhethe ukuthi angaba ingcenye yokuvota. Ubekhona yena nakwenziwa inkulumo-mpikiswano kodwa wakhamba nakuthonywa ukuvotwa. I-ANC ithi laba abaphikisene nomlayo we-ANC bazokubikwa bebathathelwa amagadango ngokuya kwemithetho yehlangano. The political system and people are here on the party list. Nobody contests a constituency, and therefore when we have discussions in the party and take decisions, they must be binding. Esinye isazi sepolitiki sithi sikholwa bona lesi bengingasisi isikhathi esifaneleko samalunga laso ukuthi angalandela umthetho wehlangano ngombana angazifumana ngaphakathi kwamafutha atshisako ngezenzo zawo. Ayikho nayi inhlangano ephikisako ejuleko ukuthi inikele amalunga wayo imithetho yokuthi avote njani. Nanyana kunjalo awekho amalunga wenhlangano eziphikisako avote ngokuhlukileko kunamanye amalunga wabo.